Manang Bianang! Oy, Mayra, si Mang Patmat ka ni Perla manipot abroad. Kadwa na iya asawa na. Naggapuda adwa iya abroad. Aya, kat limas tugman nga tan Saan mat? Napakumbaba mat latta. No asino jam amuta idi a Perla. Isulat ta. Sana nagbaliw. Amo nga ta di asawa na, tinapalabas na. Inistorya na nga ta tinapalabas na. Di may papan kadagiti ex na idi dito lugar tayo. Ha? Daka mo. Hun siguro Di nan sama inistorya. Iso a kinayat di asawa na. Ngam na mo di lalaki tinapalabas ni Perla ay, kinayat na nga ta. Daka mo Saan naman akong dilastog di Perla? Tamok tinapalabas na. Amok tinaboy-boyfriend na idi. Kat bayamon Tanapalabas ang dayta, Mayra. Naglastog ngamin. Pus apo si TFB tiladawan da nga agasawa. Ako namlan awan nalida man napalabas na mo't. Ako namlan na sinaaw mga nasawa da. Ay napalabas dagitan, Mayra. At dayta ka manen. Igaraw mo manen timang lagi piti napalabas. Kat nabayagan ang napasamak dayta. Basuronak lang amin kadagiti tattao. Ako namlan awan nalida man napalabas da. Nagas-as da ko namlan asino da kadalusan mo't. Agsaga na kakit di. Tanto iliwan dya kayem ta. Tanabayag adita nakit kita. Welcome to Jena Almoite drama. Manang Bianang! No, da maganda te trabaho kat engineer ko na niya. Anya? Engineer sa mat. Abay, anya man timbagbagam ka dagiti taon aya. Engineer nga rod mo da nga trabaho. Tagrup pa ka ngamin nga engineer. Disente ka ngamin nga agbadbado. Iso nga kasla engineer ka. Engineer nga? Construction worker? Engineer? Ijay sikot ang nagabangan tayo day. Imbagbagam man idin ka dagiti karuba doktora. Anya mo dagiti nga ibagbagam ka dagiti tao ay. Ibagam ka di tagpaiso. Ay, engineer nga rod. Iso nga itultuloy mo te agbado iti mayat niya. Tapno kasla engineer nga agpaypayso te asawak. Makitam, kat ibagbagadan asikat ti amok. Kat siyak ti babaunan, gapo iti kasta pa nagkawkawus mo, kikay. Ha? Good? Apay, basol ko nga raw, nana. Saan ang kaputa babaunan na ka dagi pambalayla ang tiba daw. Masapol mga agpurmaak ha? Nang runa ka kasta tinakayruamak. Sana ka komportable no nalusyangak. Wan, nga masubsobraam, kikay. Limitarammet at ipanagpurmam. Di mo unay puskulan ti lipstick kan make-up mo. Kanya mabalin ko ngay nana, kasta nga rod ti pa nag-make up ko. Di da kumama lapdan Pakaragsakak ti kasto nga raramidag. Amo yung mga mahilig ka ag-selfie. Isa masapol ang napinta sa kakanayaw. Yakamukan ka. Ikatin kan san akatulong me. Ha? Manang Bianang! At jay sundot na kabagis Josie. Uman nga rada. Sige, mapantan. Manang Laura. Kakadwa mapan kamin. Inton maminsan manan. Laura, malatuko nyo ditoy. Kalkalpas mila nagtutungtong. Nagiinom kayo? Nagbartak kayo agkabsat? Basit lang, Jimmy. Mala, ilugan da kami kitin tagawid tayan. Makilugan na matan bayaw. Dua kami nga ilogan mo iti motor mo. Ha? Mala, umay kayong ngarudan. Kumusta, kabsat Sonia? Long time no see. Kastoy kabsat inso, nakakaasilat ta. Awan makukwarta, awan naimas amasida, awan napintas abadaw, ultimo chinilas, awan maigatangon. Ha? Ne, Allah, kasi kayo mat ngarud Sonia. Pati dagito'y apo ko, malnuris dan ne. Tawan mo't makaanan no daduma, pasaray aglangan da amangan piman. Ha? Kasano ako na mamalnuris na? Kat naglulok magdamad. Ay kat ilukluk mo dan at irigat ti panagbiag. Narawat da ngamin iti turog. Turog ti mang palpaluk magkadakwada saan ataraon kapsat. Anya? Mala, tamang tedak no madamdamay ti gatang yo iti bagasyo. Kan mangyawid kay to kadagi dyan sangpet ko adilata. Kan ikan kay to pa iti bado. Kan chinelas kaskada sapatos yo, Sonia. Ay agyaman na kinso. Nagsaya at kalata akaaruba. Saan ka nagbaliw kapsat?